Pozdrav svima, gdje ste, šta ima, kod mene ima svašta. Znači, evo nas ljudi u još jednoj epizodi, trećoj epizodi Minecrafta. Ljudi, kao što sam obećao u prošloj epizodi, u današnjoj epizodi idemo da tražimo jedan Desert Temple. Znači, evo ja sam se opremio, ne znam šta će mi ovaj seed, tu sam i selo uzeo. Uzeo sam krevetak, padne noć, uzeo sam selo, znači evo nas ljudi kao onog trećeg sela što sam u drugoj epizodi ga našao. I idemo, znači... O da, to ne valja, nisam ponio ljudi bakli. A ovaj, hajde reći, temple je baš... uglavnom neću vam ništa govoriti. Provjerite sami šta mu je. On je ovdje, ljudi, znači, šta mislite gdje je sad temple? Da ljudi, evo ga ovdje. Ovo je tu taj temple. Evo ga. Ja mislim da ima sredina ovog templa, ali sad ne znam baš gdje. Ja mislim da je sredina negdje ovdje. Čekajte, samo da provjerim video settings, brightness, nek nam bude 100%. Da možemo vidjeti, vidite, sad je mnogo bolje za vidjeti. Ki ljudi velja nam ući lana izlaz, što ja ne mogu ovdje, hama sam profil u templu. Evo ga ljudi, znači taj tajanstveni Desert Temple. Ljudi, vraćam se sekund samo nešto da provjerim. Ok ljudi, znači evo ga, evo nas ponovo. Išao sam bio samo dok će da uzmem baklje, bio sam uzeo tamo nekoliko 20 komada pa sam malo osvijetlio. I bilo je ovdje toliko puno creepera. Dobro, god nisam osvijetlila, ali eto šta ćete. Ovdje je bilo toliko puno creepera da niste mogli vjerovati. Sad nećemo ovaj pik koristiti. Oh my god. Ok ljudi. Kako da vam reknem? Ovo je sand, ok. Uzet ćemo ovo. Da li se ovo nadrušava? Dobro ljudi, ne. Samo da maknem ovo. Što ljudi, nagrabusili bismo kad bi... Ok, dobili smo Iron Horse Armor. Dobili smo 2 ova. Taman ljudi, znate da smo bili našli. Wow! Golden ljudi apples! Šta sam rekao? Golden apples ljudi! To nema i puno. Oh my god. Oh my god, koliko irona imamo. Čekaj, pa za nismo dobro bili. Ti prokleta žena.
mi ljudi uzmu u sebe ovaj TNT, pošto imam nekih ideja i to veoma dobrih ideja imam. Napravit će ljudi minsko polje u ovom serijalu. Da. Nećete vjerovati. Šta bi još mogli da pokupimo iz ovog templa? A sad čekajte, ja sam vidio da ovdje ima i onih... Ja mislim da. Ovo mi treba. Okej, ljudi, noć je pala. Nemojmo samo... Znači, sad samo moramo moliti da me ne spomni gore. Okej. Ljudi, znači sad ću zastopirati dok ne nađem onaj drugi templ. Oh my god, ljudi, lutam već nekoliko dana. Nije nekoliko dana, lutam već, nećete vjerovati, puna 2 dana. Prvi dan, kad izgubio sam slučajno, jedva sam našao put kući. Evo opet, znači ljudi, idemo. Jebem li ti ja, evo više, ne mogu izdržati. Ako ne mognemo naći, nismo mogli. Hajde, Džino, još malo, samo još malo, možda ga i uskoro nađem. Ovo bi to ono, nisu čankovi očitali. Yes! Yes! Motherfucker! Oh my god! Pa vrat mi se ljudi ukočio, nećete vjerovati, ali jeste. Motherfucker, vrat mi se ukočio, napokon. Da i tebe nađem, jebem ti. Ljudi, samo molite Boga da budemo imali mjesta u inventoriju. Jebem li ti više i templ, napokon da ja tebe nađem templu. Neš niti mene više jebat, pa. Čovječe, nisam ni ja jutro rođen, ja sam rođen prekjučer. Okej, draja, evo nas, znači došli smo. Sad vidimo baš kakvi su ovi čestovi. 3, 2, 1, boom. Oh my god, oh my god. Znači imamo horse, 3 emeralda. I šta je ovo, što mislite? 3, 2, 1, sad. Flame. Okej, Raja, evo nas. Izvinite što ovako prekidam, uvijek uleti mi brat. Okej, Raja, znači, kao što sam rekao, evo i sad sam bio prekinuo video. Izvinite na toga, znači možda ste vidjeli što ima u ovom čestu, ne mogu da vjerujem, još 3 gepla! Čekaj. Ovo je začaran! Oh my god! Izvinite što vulko kalam, ovo je začaran golden apple. Oh my god, oh my god. Ovo je stone pressure plate, izbaćemo ovo. Sačkaj, dobro. To, ne jebem ti. To. Okej. Flame još jedan, oh my god, kad spojim 2 flame i stavim ga na bow, znači ima da bude. Tamam, moći ćemo sad praviti strela. Moćemo napraviti luk i strelu. Okej, ljudi, idemo drugi. Samo da znate, pokupio sam dole TNT. Oh my god, feather falling 1, tamam. Imam puno gunpowdera. Samo ćemo kupiti ovaj sen, neću šta će se. I, oh my god, flame 3, oh my god. Znači vidite ljudi, da li na ovom svijetu ima još ovih templova, ako bude, nema. Ja Minecraftu skidam kap, znači ako bude. Pošto ovo je toliko dobar seed. Ako vam svidi, ostavit ću vam u sljedećoj epizodi. Ću ostaviti seed. Da? A sad mi ne idemo nigdje, ne prvo idemo da prespavamo, znači 4 noći sam, evo ovo je sad 4, nije 3. luć. 3 noći sam lutao i 1 sam našao templu. Okej.
čudno je to, ljudi, što mi puno nalazimo ovih. Sad ne znam šta je ovo. Ali znam da će Gino dobit 2 konja ću pripitomit. Utvori 3, pošto 1, 2, 3, moje. Ovaj ćemo Gold Horse Armor staviti na onog međeda ako ga nađemo. Kako se on zove? Magare. Na magare ćemo staviti. Znači, ljudi, to je to bilo sa ovim istraživanjima o templovima i ovim sranjima, kako vi se zovu, selima. Znači, hramovi sela više nema. Ja znam koliko ih bilo, evo, to sam istražio. Sad neće mi čita čank, a bojim se neću gdje upast u lovu. Dobro, nisam upao u lovu. Okay. Oh my god, ljudi, šta bi, evo, tonem. Znači, miš mi je zabagovo na sekund. Znači, uskoro ću raditi jedan unboxing. Ne mogu ništa obećati. Jebem ti, Gino, konju jedan. Fullusi cijelu mapu. Oh my god. Sad je problem, hoće se Gino vrat kući. Ja, Gino. Može se vrat kući. Može znam vrat se kući. Čiji onaj ljudi templ? Joj, ali me ovaj međet pripade ovdje, ovaj mali što se skriva. On me pripade lik, jebu mater. Ajde, očitaj se čankovima negdje ovdje lava, da neću upast u lavu. Valja ovo sve izgubi ljudi, pa ja ne bi više mi snimao. Maja, taj ćeš jebat. Svoj žlajf. Ok, ljudi, sad moramo malo hamnjam. Tako. Ok, ljudi, jebem ti kuću više, gdje je? Nije gdje je, seljačina. Dobro, ljudi, znači, znam sad gdje je kuća, u kojim pravcu, gdje idem sve, da bi došao do house. Ja mislim, ljudi, kako smo mi sad krenuli da ćemo mi u 15. epizodi ići se boriti u The End. Protiv zmaja ćemo se boriti ići. Otići, Gino seljačina. Otići boriti protiv zmaja. Ja, ljudi, što sam rekao u prvoj epizodi da ću probati da smanjim lag, pod navodnim znacima, smanjio sam, ljudi, koliko sam mogu. Znači, ja više ne mogu ništa uraditi. Sačkaj. Ok, evo ga ovdje onaj temple. Znači, evo kuće, vam ba ljudi, evo ideš još nekih 20 km, ja tek od kuće. U stvari, završit ću ovu epizodu. Znate gdje? Završit ću je u ovom ovdje selu. Da, u ovom trećem selu. Wow, look at this is Spider-Boy. Oh yeah, hello Spider-Man, my name is Janan. What is your name? Your name is Die. Ujebem li ti mater. Et kad ti baguje. Mrš, paštena. Evo te otac. Vidite što sam ja odoživio s Spider-Manom, što sam se upoznavao. Mene Creeper mogao doći za leđa i gruhnut me. Ok, da, to je bilo to za... Začekajte. Hamnjamnjam. Ok, da, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam svidio, ostavite like, share, subscribe i koment. I kao što bi ljudi rekli... Peace!